شوشا دلان جلادت علی بدرخان خواندن امین اقسو وینا تو بسری خوکی بیجه من تو جمن حز دکی شوان جتا حز ناکم از پرستشکارا دمه تو جمن رسون دخوی کو اوینات صادق و آبادینه هزار سوندی دخم هنگی ازی بدلکی راحت و خاطر جم هر مقادا شهر و ازی بزانم و جی عوله ببم کو دپای من را یک هیا تو هی کو دلیوی بمن ویا و جمن را دعای دیگه هیویدارا خدای خویا کو مزافر ببم و وگرم بیم خوا باویجم هم بیزاوی لوکوس افتش گوتن و وینا کشان ده هم بیزاخوا او لسر انیاوی ماچکر و وگریا قرار گهی نیف ساعت کتا ناوی دخوگی ها وینای ده خورتکی دن وک لوکوس رفت و بلند جپیان دسکنی و پیره آخافت وینا تو بسری خواکی بیجه من تو جمن حز دکی چوان جده حز ناکم از پرستشکارا تمه تو جمن رسون دخوی کو اوینات صادق و آبادینه هزار سوندی دخم هنگی از بدلکی راحت و خاطر جم هر مقادا شهر و از بزانم و جی عوله ببم کو دپای من را یک هیا تو هی کو دلیوی بمن ویا و جمن را دعای دیگه و هیویدارا خدای خویا کو مزافر ببم و وگرم بیم و خوا باویجم هم بیزاوی لاگوس افتشت گوتن و وینا کشان ده هم بیزا خوا او لسر انیاوی ماچ کرد و وگریا قرار گهی ما اف چه خلقتک عجیب بو کو جدو میران حز دکر و جه هر دوان را دگود از جدا حز دکم ما گود عجیب لی هکم مروف دا آقر خواه دبینه کو دیده تو عجیب بینه گلک جن هاتنه دیتن کو جدو زلامان پور حز کرنه گوتنه کو جوان حز دکم لی هرچی وینایا اوی دگود کو جوان هر دو خورتان حز دکر و جدل و براستی دل آن دل خواه دابو وان و دریا وان ده آماده هر فداکاریه بو اف عجیب بو لی جی عجیبتر وان هر دو خورتان جی پید زانی و پی قایل دبون و جهو ند دخسین بله وان خورتان سوز دابو هف و گوته بو امی حتی داویه لحیویه بمینن بوی نوی وینا روژه که یکی جمع اوی دسر ایدن را بگیر هنگی یکو وینای بجارتی اوی لنگ بمینه و ایدن دوی ترکا ولید بکه ده قصر قلوپاترا دا دوی هلینا اوینه دا حال لوکوس رومانی و یه لاگوس یونانی بوی کاری بو و هر دو جحال خواه رازی بون و خواه بختیار ده حسباندن هرچی وینایا جانان خواه سح دکر و تو جاران ده دلی خواه ده بدو اوینان ده حسیه و جخواه ده گود ده هر دلکی ده اوینک ما او وینا خواه دیاوی اوینا هوال جیو کی بو جکو هاته بو و چاوان کتبو قصرا ملیک ها مصره تو کسی پی ندزانی جی یکی پیوه لی او جی جنشکی و امری خوده کر و سربوریا وینای ده تاریه نناسیه ده ونداو او مروف جنشکا و مری بو و ده قصره ده گوته بو جهر پیدانه هنان جی ده گوت یا کو جهر دای وینایه وینای دخواست جدی دوانی آوی خلاص ببن ناوی میرک عمرو بو عمرو عرب بو عمرو پشتی کو قیصر جولیوس سزاروس کتبو اسکندریه هاتبو مصری و وینا جی بخور آنی بو وینا هنگی 10 سالی بو قلعوپاتر او دید و عجباندی بو و او جخوره کربو ندیمه ایندن جد دخسین و دناف هفده دگوتن اف کچک خواه ملیکه بطلامیوس حج جنک عرب دکر وینا جی پیدا بویا بطلامیوس جنک عرب کشت و کچک بمرو وکی خوره شاندیه در وی مصری قویتی لیکر کو بریا مرناوی کچک ونا گرد مصری میرک کچک بر و چون پشتی 10 سالان بطلامیوس مر قلعوپاتر بو ملک ها مصری پیای بطلامیوس عمرو دگر کچکه یعنی ونای وگریا مصری اف کرتوپست بگوهین ملیکه وجی بون قلعوپاترا گلک عنری و لندیمه خواه هاتا غزبه او جزا کرن و جریک وان و قدر وینای هیج چیتر گرد قلعوپاترا جمله دن رابو
vêna ji yar û mêrê xwe Mark Antonio re da naskirin û jê re got ku vêna keça fermandarekî bavê wê ye. Di qesrê de piştî Kleopatrayê vêna xwedan gotin bû. Vêna mexlûqeke xerîb bû. Di wê de du can û giyanên berovaj yên hev dijîn. Yek ji êdin cida û yek ji êdin re veşartî û nenas. Vêna di yek wextî de digirî û dikenî. Lê di vênayê de ji her tiştî xerîbtir evîna wê bû. Ma çawan dibû ku di yek wextî de ji Logosê Romanî û ji Logosê Yewnanî hez dikir. Hezkirineke kûr û rastîn. Vênayê canan guh dida dilê xwe û didît ku ji her duwan weke hevhez dikir û nedikarî yekî di ser êdin re bigire. Kleopatrê wê canbaza evînê bi halê vênayê dizanî û şîretê dikirin û digot: Vêna, pîpûka dilê xwe bi du evînan me yêşîne. Evînek dilê keçikan bi xwedî dike. Lê ji yekî bêhtir wî diperitîne û wî revîn û bêkêr dike. Dil nema bi xweşiya evînê dihese. Vêna dida aqilê xwe gotinên melîkê rast didîtin. Lê dilê wê jê re digot ku di wî de evîneke bi tenê heye. Locus û Lagos piştî ku ji vênayê xatir xwestin vegeriya bûn qerargehên xwe û bi eskerên xwe ve berê xwe dabûn qadên şer. Vêna xwe di îbadetgeha xwe de bi tenê kiribû ji her du aşiqên xwe re dua dikir. Ji Yezdan lavelav dikir û digot: Min ew spartine te, tu wan bisitirîne. Sê hefte ketin navê. Qasidek ji qada şer hat û da zanîn ku dijmin şikestiye û orduya Misrê mizafer daye pey. Lê dîsa wî qasidî da zanîn ku di navbera dijmin û Misriyan de şerên nû çêbûne û kuştiyên Misriyan zeh bûn û serbent Locus jî di nav kuştiyan de bû. Wek her kesî vêna jî bi mirina Locus hesiya. Xencereke vênayê hebû. Ew pişt xencereke zêrhêlî û diyariya Kleopatrayê bû. Vênayê her wekî tiştekî adetî bikira bê ku destên wê bilerizin û gunê wê biguhere xencer ji galan kişand û ew di singa xwe rakir. Vênayê xencer di aliyê çepê re rakir bû û şilfa xencerê hengaf dibûn nîvê dilê xwe. Xwîna sor di singa wê a spî re diviziqî û di ser raxera xewgeha wê re diherikî. Vêna devbiken ji piyan disekinî û temaşe xwîna xwe a sor û germ dikir. Cêrî û xulan pê hesiyan. Deng bi qesrê ket. Xelkê qesrê di dûra wê de li hev gihane hev. Kahîn û bijîşk vêna li ser textê wê dirêj kirin û ew seh kirin. Dilê wê nema heldavêt. Lê vêna dijî û bi xelkê dûra xwe re dida û distand. Xelk lê ecêbmayî man. Ma çawan dibû bê ku dilê wê hira wê jê dijî. Hin jî tirsiyan. Digotin vêna an yekcar rehmanî ye, parçeyek yezdanî ye, an yekcar şeytanî ye. Kurt û pistan ji nû ve dest pê kir. Ma ev keçika xerîb xelqet ji ku hatibû? Ji însan an ji cinan ketibû. Tu kesî pê nedizanî. Çend hefteyê din ketine navê. Devê birîna vênayê hatibû hev. Lê tapetapa dilê wê nema vegeriya bû. Vêna gava di xewre diçû, xelk bi tirs û hêdîka nêzîngî wê dibûn. Guhên xwe didan milê singa wê a çepê. Vêna bi bêhna xwe dida û distand. Lê dilê wê nema heldavêt. Xelkê terka wê didan. Bi tirs û lers diçûn îbadetgehê dua dikirin û digotin: Xwedêyo, me jê bisitirîne. Lagos di qadeke din de şer dikir. Qasidê wê qadê jî hat. Orduya Misrê zûra dijminan biribû. Lê Lagos bi birîneke xedar birîndar bûbû û bi rê ve emrê Xwedê kiribû. Vêna gava pê hesiya bê tu tereddûdê rahişta xencera xwe û ew di singa xwe rakir. Lê vê carê ne di aliyê çepê, lê di aliyê rastê re. Di singa wê re dîsan xwîna sor viziqî, lê vê carê vênayê nema karî bû û ji piyan bisekine. Ket erdê û beriya ku kahîn û bijîşk bêne ser, vênayê çavên xwe ji rohniya dinyayê re girtibû, dilê wê hew hilavêt û bêhna wê li ber wê çîkiyabû, vêna mirîbû. Kleopatra gelek li ber ket. Şîna wê da girêdan û duber dara şîna wê re ji çavên her du hêsirên germ herikandin. Kleopatrayê dixwest jê yadîgariyekê hilîne. Emrê bijîşkan kir ku dilê vênayê
derînin û jê re bînin. Bijîşkan singa vênayê qelaşt. Têde çi bibînin? Li şûna dilekî dû dil. Yek li aliyê çepê, yek li aliyê rastê. Hingê her kesî zanî çawan vênayê cihê cihê ji dû mirovan hez dikir. Vênayê di her dilekî xwe de evîneke din bi xwedî dikir. Bijîşkan dilên vênayê kirine şûşeyekê de û berpeyî Kleopatrayê kirin. Kleopatrayê ew şûşe danî îbadetxana xwe. Evîna Kleopatrayê ve mirî bû. Antonio mêr û aşiqê wê xwe kuştibû. Kleopatrayê mar berdabû ser xwe. Octaviayê Mizaffer Misir vegirtibû. Octavio gava qesra Kleopatrayê seh dikir, di îbadetxanê de şûşa her dû dilên vênayê tê de peyda kir. Ji kahîn û bijîşkan re got: ev her dû dil di singekê di singa vêna delal de hildavêtin. Vênayê bi yekî hej Lokosê Ramanî û bi êdin jî hej Lagosê Yewnanî dikir. Vêna di yek wextî de bi yekî dikenî û bi êdin digirî. Kahînan çîroka vênayê ji Octavio re dûr û dirêj qise kir. Octavio deng nekir, lê heye ku li ber ket û bi xemxwarî emrê ku di heqê Kleopatrayê da dabû anî bîra xwe. Serdarê Mizaffer piştî ku bi serhatiya vênayê seh kir, şûşa dilan ji îbadetxaneya Kleopatrayê rakir û ew şande Romayê. Tarîx jî ji mîlada Îsa pêxember re hêj 3 sal diviya bû.